Comunidade Becora Russo Companhia Turega Estrada também labarik-barak e a área ne sofre moras ispa causa Russi Rerahon. Comunidade suku Becora atau preocupação ne tambah ia fulan agosto ni laran comunidade hahusi ema boto labarik-barak ia suku Becora mak sofre moras ispa causa Husi Rairahun nebe suar makas. Tambah ne comunidade exizi companhia nebe responsabiliza ba projeto alargamento estrada ne aturega estrada dala tolu kada loron nune bele minimiza Rairahun. Tama bene, ma per rega ba strada ne, o direi ut la bele kona ba ema ne be la bari sira ma consulta. Ai ut kona ba la bari sira ma heta Lisboa, heta Moras, acompanha o rei ut sira ne. Moras be asa Lisboa, ai mai consulta asa Lisboa ne la ya. Kona ba be asa Rairahun ne la bari sira agora halima Rairahun ne lau ba escola mos Rairahun ne. Tapi asa la dia strada mos Rairahun ne ba musan sa estado sira ne, asura ne tem saber ne. Asa uda ne la ibutira ma bene sir tenge rega ba rai ut sira ne. Tama be mota mos barak sir bele ba kurbe mota. Kompanija halo hela mas la rega. Talan mas serke ba ke mai kuat hela. Atiro mos atiro husi kela rai ut mak nafat hela. Abe mau sira mai hare wana ne bele hotel kompanija sira. Bele rega la rega be lor mes. Talaida loran ja rega. Talaida loran ja rega talaida. Laos lor. Naran hare itu au. Loro hanisane aku di sambarak here. Ini buat kuliah let dia na. Kujar muk Saudi, Saudi mak. Saudi ami pouki mak tur estrada itu Saudi ami kuliah ba buat here hare barai ucere ba kujar Saudi. Ia parte seluk Sefi Centro Saúde Becora informa moras nebe Centro Saúde Becora resista ia fulan agosto liuba hamutu krihun idaresin usi número ne barak liu kaju moras ispa. Estrada nebe ke companhia sira governo sir halo de dab ne Rairahun ne memang afetaba comunidade ne makas sehingga moras nebe ke mosu barak liu Hispania automaticamente tak apalagi agora kan by law tak Rairahun barak makas tertebes sehingga fulang idan itu makia na 1.582 pasien di fulang idan itu fulang Agustus ni moras Hispania jadi makanya agora barak ni impak si Rairahun Rairahun nebe kisir fakar saya be estrada ni serting kita samos perkareta motor halai kan labele kriya Rairahun nebe makas terceiro sira tem que acelerar o processo alargamento né tem que lá ada sabidau né tem que lá cedo para labele waktu barang para comunidade né sama ifal saúde ini kami sempre kuliah para comunidade todo mai consulta lá tem que usar máscara tama masker né lá estava ita covid mas usa mas evita buat barang. To notícia ne publica GMN tenta tolo confirma o gerente companhia Montana Diak mai belai ha tempo tamba ocupado o serviço seluk de observação GMN dadang ne projeto alargamento estrada ya suku Becora ne la ohela mai bese da fui Alcatrão. Abarang Amaral GMN.